Pak, mundur, Pak. Assalamualaikum, Pak David. Kami ngelaporin kalau plafon Masjid Tanjak sekarang keadaannya berangsur rubuh. Oleh karena itu, Pak, segera datang ke sini agar melihatnya langsung. Sepertinya prosesnya hampir sekeliling plafon di Masjid Tanjak akan rubuh. Pak, mundur, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pak, mundur, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.